Salak Malaysia, bos. Salak di Kalimantan, alias tandan berduri. Nih posisi panen. Tukang ojek jembatane Shirotol Mustaqim. Trek bos, buahe ngetrek. Tukangnya dorong lemas. Dorongnya mek telu. Kampung Ben. Aren. Kok sore neh yo. Gendop pengen kinan. Oh, ini Pak Sri rampung. Rampung lah pilih karep-karep lho. Kon dadan kok. Lah iya. Lah nek adoh yo lemes. Dadan kuwi Iya. kuwi itu semono pian. Lah ya lumayan. Mending timbangane ra Yo. kepanen. Yo untuk 7 ton ya lumayan. Oke. Ini lagi mana iki? Oke.